бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни навбатии маҳорати касбӣ дар байни занону духтарони ронанда «Автобону 2019»-ро доир намуд. роҳи автомобилгарди назди муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт макони ҷамъшавии бонувони ронанда, иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии «Автобону» буд. дар ин ҷо ба автомобилҳои иштирокчиён барчаспи ифодакунандаи озмуни «Автобону» насб карда шуд. бонувони ронанда воситаҳои нақлиёти худро бо матоъҳои миллӣ аз қабили адрасу атлас, чакан ва дигар шиору овезаҳои ифодагари рамзи баҳор оро дода буданд. сипас мувофиқ ба муқаррароти озмун, сабукравҳои занону духтарон бо мушояти автомобилҳои патрулии бозрасии давлатии автомобилӣ роҳ ҷониби майдони асосии баргузории озмун, автодроми автоматиккунидашудаи ба номи Турсунов, воқеъ дар километри 7-уми кӯчаи Садриддин Айнӣ раҳсипор шуданд. дар ин ҳангом автомобилҳо бо ороишоти гуногуни худ аз накҳати фасли баҳор дар кӯчаву хиёбони пойтахт паём расониданд. сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе мошинҳои ороишдодашудаи бонувони ронандаро бо як ҳавас тамошо карда аксҳо мегирифтанд. беш аз 30 адад воситаҳои нақлиёти сабукрави ороишёфтаи занҳои ронанда ба макони асосии баргузории озмуни ҷумҳуриявии «Автобону 2019» расиданд. занону духтарони ронандаро дар автодроми автоматиккунидашудаи ба номи Турсунов, воқеъ дар километри 7-уми кӯчаи Садриддин Айнӣ бо садои карнаи сурнай пешвоз гирифтанд. дар арафаи ҷашни Наврӯзи ҷастапай дар автодроми автоматиккунидашудаи ба номи Турсунов озмуни «Автобону 2019» баргузор гардид. ин озмун барои баланд бардоштани малакаву маҳорати касбии занону духтарон, таъмини бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва таблиғи риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ равона шуда, он аллакай миёни занону духтарон маҳбубияти хос пайдо намудааст. аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми иштирокчиёни озмун ва дар симои онҳо тамоми занону модаронро бо ҷашни Наврӯзи ГТ-Афрӯз табрик намуда, ба онҳо хушбахтию тансиятӣ, хонаводию комёбиҳои беназир таманнун менамуд. баъд аз муаррифии аъзои ҳакамон ба иштирокчиёни озмун, Акбар Насимзода, сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бонувони ронанда ва дар симои онҳо тамоми занони кишварро бо фарорасии ҷашни байналмилалии Наврӯз табрик намуда, ба онҳо барору муваффақият таманно кард. бонувони ронанда дар шарти якуми озмуни «Автобону» ки ман ва автомобилам номгузорӣ шуда буд, ба аъзои ҳакамон ороиши мошинҳояшонро шарҳу тавзеҳ доданд.
иштирокчӣ таҳти рақами 1 Кибриё Хелирова, корманди маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, мошини ҳамаҷогарди худро дар робита ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ чаканпӯш карда буд. Дилафрӯз Муҳаммадалиева, иштирокчии озмуни автобону 2019, автомобилашро бо ҳамсояҳо ороиш додааст. раҳмат ба ҳамон шахсоне ки ҳамин ташкилотчиҳое ки ҳамин озмуна ташкил карданд. Мо миннат дорем. пеш аз ҳама аз ҷаноби олӣ шукронаи тинҷии давлатмон мекунем, раҳмат мегӯем ки мо бонура қадрдонӣ мекунанд. ҳамнишинои шумо киё ҳастанд? бародарам, хоҳарам, фарзандам. як худи ман не, як оилавӣ бо ҳамсояҳои мо ҳама хурсанд шодӣ карда мошини моро оро доданд, гусел карданд ки хурсандӣ гуфта. хай бо шавқи зиёд сандуқомо румолои пешина баровардем, мо на чӯби кориёи кандакории падаромона мо нишон додем ки мо тоҷико ҳунарманд ҳастем. нақшини дасти худмона дар пушти мошин нишон ороиш кардем. ба дигар бонуҳо гуфтанем ки нашинану пеш дароянд, нами шукронаи тинҷӣ кунанду хурсандӣ кунанд, дар пешрафти ҷомеа саҳм гузорану ҳамавақт фаъол бошанд. ёдрас мешавем ки аксар бонувори ронанда имсол барои иштирок дар озмуни автобону 2019 бо аҳли оилаи худ ташриф оварданд. ин дар ҳолест ки соли гузашта занони мошиндор худ танҳо омада буданд. дурдонамо Имомбердиева барои иштирок дар озмуни автобону аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба шаҳри Душанбе омад. Микроавтобуси дурдонамо бо маҳсули гулдӯзиву дастдӯзӣ ва муҳрабофии ҳунармандони вилояти Бадахшон оро ёфта буд. мо дар қафаси болои микроавтобуси дурдонамо капки зиндаро ҳам дидем. хотиррасон мекунем ки соли 2018 дурдонамоҳ микроавтобусашро дар озмуни автобону бо арӯс ва асп оро дода буд ки хоси анъана ва тӯйҳо дар вилояти Бадахшон мебошад. иштирокчии дигари озмуни автобону 2019 Гулчеҳра Парпиева ороиши мошинашро арӯси чаканпӯш ном гузоштааст. ба мо бигӯед ки иштирок дар ҳамин озмуни автобону ба шумо чӣ медиҳад? як ҳиссиёте метиҳад ки мо ҳам занро дар як баландӣ мебинем, худро дар баландӣ мебинем ки моро ҳурмат мекунанд. чунин як ташкил барои занҳо мекунанд ки онҳо низ ронанда ҳам шуда метавонанд, ҳам дигар касбро интихоб карда метавонанд. барои ҳавай ба ман хеле мақлай ороиши мошин, гузаштани 5 этапи ин имтиҳонҳо, шаби дароз бо духтарчам, бо келинам ҳама сохтем худрона, мижгону ҳамон лабҳое ки мошин дорад, тоқӣ, ҳама инро мо шаби дароз сохтем. меҳнати худо мо ҳаста. чиро фаҳмондан мехоҳед? фаҳмондан мехоҳам ки ин бонуи чаканпӯш омади баҳорро мефаҳмонад. рамзи занҳои миллии Тоҷикистон аст. хотиррасон мекунем ки соли гузашта дар қисми болои мошини Гулчеҳра Парпиева замбури асал хобида буд. ин хонум мегӯяд мешавад ҳолатҳое ки ҳангоми ҳаракат дар роҳ мардон ба занони ронанда роҳ намедиҳанд. кадом ҳолатҳо мешавад дар роҳ ки масалан ба худи шумо писанд намеояд? 98 сол сари чамбараки мошин ҳастам. аввалҳо ба назари ман оле метобад ки иззату эҳтиром хеле бисёр буд нисбати мо, чунки ёки зан камтар буд ёки намедонам. ҳозир бошад на он қадар. бо мошини худ рафта меистим, мардҳо барои он ки роҳ диҳанд мегӯянд ки камтар бестен, мо гузарем, маҷбур мешем камтар бестем, мо гузарем. хай ҳурмати мардҳоро мекунем, бо местем ки бигзаранд ваё. чунин озмудҳо бисёртар шавад, чунки занҳои мо иштироки чунинро мана дида истодед, ҳама бо либосҳои миллӣ атласу чакану мебароянд, як ид бар ин мешавад. иде ки ин хурсандӣ ба ҳамаи занон мебурад. ба ташкилкунандаҳои ҳамин конкурс, ба ҳамин чиҳо хеле миннатдорем ки чунин озмунҳоро ташкил мекунанд. мавлуда саидова, иштирокчии навбатии озмуни автобону 2019 ки дӯзанда аст, автомобилашро бо гулдӯзиҳои хеш оро додааст. мӯътабар Азимова аз вилояти Суғд нақлиёти худро бо гулҳои баҳорӣ зинат бахшидааст. ном бурда гуфт ки вақте дар роҳ ба Душанбе меомад, дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба ронандагии ӯ бо ҳавас назар мекарданд. сабукрави Раъногул ки бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ чаканпӯш буд, иштирокашро дар озмуни автобону аз номи занҳои ронандаи вилояти Хатлон арзёбӣ кард. автомобили Сурайё Фатҳуллоева бо чаканҳои даврии қадима ороиш шуда буд. Нигина Ризвонова воситаи нақлиёти худро бо гулҳои тару тозаву зинда оро дода буд.
Мадина Хотамова бошад, худро тарроҳ ва корманди Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ муаррифӣ кард. Номбурда дохили воситаи нақлиётро бо матои чакан оро дода буд. Собирова бошад, мошинашро арӯси баҳор муаррифӣ кард. Имсол дар озмуни ҷумҳуриявии автобону 2019 кӯҳансолтарин иштирокчӣ Зуҳро Холбобоева буд, ки 66 сол дорад. чаро мо як бор кафкӯбӣ накунем барои модарони бисёр зебои тоҷику тоҷикистонӣ. чанд сол аст модари азиз мошин? 45 сол. Зуҳра Холбобоева аз синни 21-солагӣ то ин ҷониб мошин меронад ва ин модари тоҷик тасмим дорад, ки бо нақлиёти худ ба сафари ҳаҷ биравад. Дар шарти якуми озмуни навбатии маҳорати касбӣ дар байни занону духтарони ронанда автобону 2019, ки ман ва автомобилам ном дошт, бонувони ронанда пайи якдигар воситаҳои нақлиёти худро, ки ҳар нафар бо завқу ҳаваси худ зиннат дода буд, ба ҳайати ҳакамон шарҳ доданд. Дар озмун бонувони ронанда аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ширкат намуда, анъана ва ҳунарҳои мардумии минтақаи худро муаррифӣ карданд. Мақсадои Солиева, намояндаи дигари занони ронанда аз вилояти Соғд, ки маротибаи аввал дар озмун иштирок дошт, автомобилашро чандон ороиш надода буд. Ин ҳолат соли гузашта ҳам мушоҳида шуд. Ин хонум аз ҷумҳурии мардумии чин, ки соли гузашта дар озмуни автобону бори нахуст иштирок дошт, мошинашро чандон ороиш надода буд. Тавре худи занону бонувони ронанда иброз доштанд, муҳимияти иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии автобону ин фаъол будан ва баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа мебошад. ман бону Назарова айноҳияи Файзобод, мутахассиси кумитаи дин ва ҷомеа. мақсади иштирокатон дар озмун? мақсади иштирокмон дар мин озмун баланд бардоштани саҳми занҳо дар ҷомеа ва баланд бардоштани касбу ҳунари ронандагии занҳо. бинем ки мо чанд қадар занҳои ронанда ҳастанд. барои ба озмун иштирок кардан шумо чӣ заҳматҳо кашидед? хай мо айноияи Файзобод омадем барои иштирок дар мин озмун, ки як рӯз барои ҳамин бонувон вай ташкил кардаанд. мо пеш аз ҳама миннатдории худро бо асосгузори сулҳ ва аҳдат пешрои миллат мерасонем. ман дар ми омади баҳор наврӯзи аҷам гуфтаниам, ки аз номи занҳои Файзобод ҳамаи занҳои ҷумҳуриро барои фаро расидани наврӯзи аҷам аз самими дил табрик ва муборакбод мекунам. раҳмат ба ҳамин коркунони бозрасӣ, ки ин қадар заҳмати зиёд кашида, як рӯзи худро дарик надошта барои занҳои ҷумҳурӣ, ки дар ин фаъолият иштирок мекунанд, заҳмат кашида. дар Файзобод ронандаҳои занҳо бисёранд? хай ҳастанд, каманд, ки нисбати Душанбе ба фикрам дар пойтахт бисёртаранд. дар Файзобод кам, чӣ мега ангушуморанд. хуб, чӣ гуна ронандагӣ мекунанд дар шаҳри Душанбе занҳои ронанда? нисбати мардҳо занҳо ба аҳамиятанда, нисбати мардҳо занҳо аҳамияти зиёд метиҳанд. вақте мо роҳ мебироем, чӣ ронандаҳои мардон ҳастанд, бачаҳо ҳастанд, ки мо аҳамият наметиҳанд, ҳамтур рафтан. мо нисбати роҳ, нисбати ва ё аҳамият зиёд метиҳем. мошинҳое ки ронандаҳояшон мардон ҳастанд. мардон ҳастанд, нисбати занҳо ноҳурматӣ мекунанд. ва медонед, ки боз мардон ҳамин хел ақида ҳам доранд, ки занҳо он қадар хуб ронандагӣ кардан наметавонанд. шумо ба ин фикр розӣ наметавонед? занҳое ҳастанд, ки беҳтар аз мардо ронандагӣ мекунанд. мардо дар вақти дар роҳ биромадан аҳамиятшон камтар аст. дар муроҷиати худатон аз мардони ронанда чӣ хоҳиш карданед? ман дар рафти суханам гуфтаниам, ки вақте ки роҳ да мебиранд, нисбати роҳ, нисбати гузари пиёдагардо аҳамият ҷиддӣ бидиҳанд, ки садамаҳои вай садамаҳо рӯй надиҳад. баъд аз анҷоми ин қисмати озмун, бонувори ронанда ба 3 гурӯҳ тақсим шуда, дар 4 шарти дигар донандагони қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, рондани автомобил дар автодром, шарҳи қисмҳои автомобил ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ ширкат намуданд. бонувони ронанда бо дигарбора супоридани имтиҳоноти назариявӣ ва амалӣ, ки шартҳои дигари озмуни автобону буд, малакаи зеҳниву касбии худро тақвият доданд. яке аз қоидаҳои ҳаракат дар роҳ имтиҳон месупорид, дигаре дар шарти шарҳи қисмҳои автомобил, қисмҳои эҳтиётии нақлиётро ба аъзои ҳакамон тавзеҳ медод. таи чанд сол аст ки бо ташаббуси бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҷумҳурӣ барои баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа, барои бештар ҷалб намудани бонувон, барои таъмини бехатарии ҳаракат ва таблиғи бехатарии ҳаракат озмуни автобону гузаронда мешавад. як чанд соли охир ин озмун гузашта шудааст. сол аз сол бонувони мо бештар
و این آزمون مراغ ظاهر کردند. یک چند نفری آنها از اول آزمون اشتراک کرده آمده ایستادند، بعضی آنها نه اشتراک کرده ایستادند و خیلی که ما دیدیم نهایت درجه تیاری خوب دیدن. دانش خواهده حرکت از طرف زنها بیشتر است از مردها، برای اینکه آنها بسیار میخوانند. در وقت تحصیل هم بسیاری مکتب‌ها ما سر کار داریم، در وقت تحصیل هم مشاهده می شود که بانوان خوبتر و با دقت‌تر به این چیز توجه میکنند و امروز ما شاهد همین هم هستیم. дар шарти дигари озмуни автобону занони ронанда дар майдони автодроми автоматикронидашудаи ба номи Турсунов воқеъ дар километри 7-уми кӯчаи Садриддин Айнӣ дар назди муаллимон аз идораи автомобил имтиҳон супориданд. Следующее упражнение. Повороты на 90 градусов. Следующее упражнение. Перекресток. Следующее упражнение. Парковка задним ходом. من بسیار روحیه بلند دارم. خیلی شدم و افتخار میکنم که در چنین آزمون ها اشتراک میکنم و آن را انتظار هستم که دیگر زنها ما را دیده سال آینده با ما یک جایه شده همین آزمون را ما یک جایه میگذرانیم و دستگیری میکنیم. چیزایی را که نمیدانستم در این آزمون من از خود کردم. انتیفریز ماشین خود را من اولها میبردم استاها میریختند. حاضر من آزادانه خودم همین کار را عمل را اجرا میکنم، خودم میفهمم. با استا مراجعه کردن با چه چیزا اهمیت میتید؟ من اهمیت میتیم بعد آواز ماشینم چخه میبره، چخه راه میگرده. در این حالت ها اگر من یگان نادرستی یا که یگان خطاگی دیدم تیز با استایم زنگ میزنم که همین ماشین من آوازش بنده نفاریده است یا که همین انتیفریزش چخله که یا که روغرش سیاه شده. خیلی حالت ها رو من خودم کم میفهمم. جای استقامت ما که دوشنبه هست من بسیارتر میبینم همین جوان‌ها بسیارتر در وقتی که ماشین میرونم با تلفن موبیلی گپ میزنم. همین حالت من گویا که بسیار سخت میرسد. بعد همون اهمیت نمیتیم. با خود شما اگر زنگ زنن چگونه گپ بزنید با تلفن موبیلی؟ اگر با من زنگ زنن من یک طرف گرفته میگویم که حالا من در راه هستم، من گپ زدن نمیتوانم یا که همون تلفنم رو بند میکنم. همون کدام دوستایی که نباشد یا که اهل عائله من در حالت که زنگ زد من تلفن رو نبستم و یا میفهمن که من در راه رفته ایستادم. هستن مردانی که در حقیقت ما را دستگیری میکنن، آفرین میگوین. هستن مردانی که خیلی نه اونقدر معقولایشانه، لیکن من فکر میکنم که زنها بیشتر از مردها نقصتر میرونن. برای چی؟ احتیاط هستن، فکری عائله‌شان میکنن، فکری زندگیشان میکنن. مردها در بسیار وقت میگن که زنها نقص ماشین نمیرونن. من به این طرفدار نیستم. زنها من فکر میکنم که بیشتر ماشین میرونن. шарти панҷуми озмуни автобону 2019 намоиши ҳунарҳои мардумӣ буд ки бонувони ронанда дар баробари малакаи хуб доштан дар идораи воситаи нақлиёт ҳамзамон маҳорати катбонуи худро низ бо пешниҳоди таому хӯришҳо ва гулдузиву сӯзаниҳо ба аъзои ҳакамон муаррифӣ карданд. ҳайати ҳакамон дар навбати худ ба ҳунари дузандагӣ ва катбонуии занони ронанда баҳои муносиб гузошт. در برابر آن که در همین آزمون автобону شرکت ورزیده ایستادن تمام هنرهای دستی خودشان رو مثلا امروز نیز به معرض نمایش گذاشتن و ببینید که آنها زن مادر هستند، تربیتگر هستند، بغیر از اون کدبانوی خانه هستند و بغیر از اون هنرمند خانه هستند که میتوانند با انمی هنرهای خود لباس شینم زیبا و برای خودشان و برای فرزندانشان داشته باشند. با هنر خود آرایش خانه عائله خود را نیز که در تینت زن زیبا پرستی است زیبایی و مثلا خوش سلیقه گردانند.
با ابتکار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همساله در فصل بهار برای بانوان راننده آزمون جمهوری اتوبانو دایر کرده می شود. امسال که سال پنجم است دایر می گردد، بانوان برای اشتراک در این آزمون خیلی فعال هستند. آنها با طبع و ذوق خویش ماشین‌های خود را آرام می‌دهند و پیشکشی حکمان می‌گردانند. بانوان راننده تا معین شدن غالبان عین حال به برنامه فراغتی پیوست شدند. بله. تاثیرات شما چگونه است؟ زنها هم خیلی خوب رانندگی میکنن. در شرط آزمون قسمای احتیاطی بود، قاعده حرکت رو بود، راندن ماشین بود، کدامش به شما پسند افتاد؟ به من همش پسند افتاد، اما رانندگی زیادتر. هر کدام ما ماشین را طوری باید اداره کنیم که به کسی خلل نرسونیم. مرتبه اول است اشتراک میکنید؟ بله. خب چی تاثیرات گرفتید به خودتون؟ اومدید دیدید اشتراک کردید؟ خیلی خوشبخت شدم، فرزندانم خوشبخت شد در این جشن بانوان 2019 اتوبانو اشتراک کردم. فرزندان خوشبختی رو به حد در این نوروزی هم در جشن نوروز قرار داریم. شرط های آزمون با شما آشنا بود؟ پسند بود؟ نه آشنا نبوده ولی دشوار هم نبود، همش به آسانی رد کردیم. کدامش به شما پسند آمد؟ با من همش پسند آمد، ولی همون از قسم های احتیاطی یک محرک که به من سوال دادن، محرک خیلی آسان ترین سوال. ندانستید؟ نه دانستم. چرا؟ قسم های احتیاطی رو صرفا میراید؟ بله. میتوانید روغن ماشینتون رو ببینید، بله. معیارش رو ببینید، بله. آب بله. ماشین رو ببینید. بله چرا نه؟ وقتی ماشین میرونید احترام میکنن؟ بله، همه جا بر راه است. مثلا چراغک سبز برای زنها، همه چاره ها با مثلا جایی که میبره از راههای فرشی به راه کلان، همه اینا برای ما مردها راه میتیهند. در محیط خانوادگی چگونه مناسبت میکنن با رانندگی شما؟ اونا خودشون خواستن یا خود شما بود که باید که من ماشین رانم حجت رانندگی داشته باشم؟ نه، اساسا در رانندگی ما شوهرم به حد خوب قبول کرد. اون قبولی نقض کرد که میخوام همسرم رانندگی رو نقض میکنن. یعنی کوشش کردن شوهرم، همش با یاری شوهرم بود که همین رانندگی رو یاد دادم به من. آموختن اولین استادم شوهرم است. در نهایت وقتی اعلان غالبان آزمون فرا رسید، آزمون اتوبانو 2019 جنب است و غالبان و اشتراکچیان فعال آن معین گردیدند. به غالبان و تمام اشتراکچیان آزمون از جانب رهبریت ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان افتخارنامه و دیگر تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. جایزه توجه تماشابینان به زهرا خالبابایова که 45 سال سابقه رانندگی دارد تقدیم گردید. همینطور جای سوم را اشتراکچی آزمون مدینه حاتمова به دست آورد. این توفان مثلا شماست. معلومه سریع را صدای جدید مورد باشد. از نتیجه اجرای شرط‌های آزمون جمهوری اتوبانو 2019 معتبر عظیمова اشتراکچی از ولایت سوخت جای اول را اشغال نموده صاحب مکافات اساسی دیپلم و رمز اتوبانو گردید. لنتای رمزی را با کیت معتبر عظیمova غالب این ساله آزمون اتوبانو مدینه نظرova غالب آزمون اتوبانو 2018 گذاشت.
شما رو تبریک میگیم رحمت. برای بجای اول سزاوار شدنتان. بگوید که این زمان چه حسیات شما رو فرا گرفته است؟ این زمان در هیجانم راستگار. آزمون افتابانو برای شما چی بود؟ آزمون افتابانو اول برای من نشان دادن مهارت رانندگی خود و البته هوسمند گردانیدن زنهای زیبای تاجیکستان ما. البته زنهای راننده خیلی بسیار شدگی در راه. من خیلی خرسندم. وقتی که زن راننده رو میبینم من خیلی خرسند میشم در راه. یادرس میکنیم که همساله تعداد اشتراکچیان آزمون افتابانو زیاد میگردد. هدف از گذراندن آزمون جمهوری افتابانو پیش از همه جلب نمودن توجه ساکنان کشور به مسائل تامین بخطری حرکت در راه، پلان برداشتن ملکه کسبی زنهای راننده، تبلیغ رعایت قاعده‌های حرکت در راه و پیشگیری صدمه‌های راه و نقلیات ارزیابی گردید. از تحلیل‌های کارشناسان ساحه برمی‌آید که بانوان ضمن اداره اتومبیل نسبت به مردان بیشتر با مسئولیت و با احتیاط بوده، در همه حالت طلبات قاعده‌های حرکت در راه را رعایت می‌نمایند.